Hello, auntie. Agmano ak? Naimbag tada kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Malaala, sumrak kayon manang Ella. Ay na, makabannog matag biyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisaganak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangal daw? Ay, wen nga rood. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimwar. Jak amuno na panan namanan. Kasjay na nga mingkat. Manipod na graduar, kanayo na ti irorwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kayat ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ti pakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni Kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na, kasla inuubing pailat ipanunot na nudaduma. Gagangay na at agmay may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kam balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang, di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadumon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka no, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga sitgan dito'y syudad apakipag naadan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakayat ti asawa kapagabangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Anya kalakit din ayamanang. Dudo at ang agkapsat. Asino pa'y kumati agsinakit no saan adat? Ay, kan pakibambantay mo matan jay kaanakam. Nang runakat adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa'y. Ay na, gagangay na Tabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapada amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, ni Kyle nga'y. Adda ka di matan nobya na. Ay na, adun at inagbalin a nobya na. Iso nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang. Taag susukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga'y. Babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki. Parehas na mutlaang manang. Ay, sa bagay matkit di Nala, si kangarudan ti pangital ka kiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na, agawid ton iji balay. Wen, di kagdanag manang. Bantayak ti kaanak ka. Ni Jiro. Hello, Jiro love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Agkita tayong pumbigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan. Kuno, siya lang ti umay dita balay nga antim. Ibaga mo niya tinomero ti balay ta, ta siya ti umay dita. Kwan. Saan? Ang mga noagungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakan mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, ngam amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan mo taga-putag kuyo guno update ta? Kaya taga-sautan, saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunrar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga raw, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga nakadungdung mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay kan kwa na. Nakadungdung mo. Nakasingsingpat. Kan amok asyaklaan ti patpat gana. Kan siyempre, nataer ni Jiro. Maturog kalatan, iha. Taurayak pa'y asumangpet, di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Wan nga rod. Ay, jakman amo iti dayjay akasinsin mo.
naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo diya kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y lakas diyay. Taidi agad adal pay laang, eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kas talaang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yun ti agbisyo. Dayta ti pagdanaga kaanakan. Ay na, bigat mo na. Asino ti nakaturog iti sofa ti salas? Ha? Ni insan kail daytoy. Anyan tila nga na nakaidda dito sofa. Nakangato ti may saasaka na. Sa ti may sa nga ima na. Nakadiso iti data. Santo nakanganga. Yung in fairness, nataarlat ti kasinsin ko nga uray kastoy ti nga na nakaturog. Amokon. Alaak iti ladawan. Kaipakitak to. Apaman ang makariing. Ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko. Iti silad ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday di ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Oh, unay daytan na panangkitam kanya, insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako. Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dita. Katuan. Ala. Mabit lang ha. Agdiram usak bit. Sa tay tuloy ti agsarita no madamdama. Unay daytan, insan. Maalam pa'y latagbain kanyak, mat. Siyempre mat insan. Ita lang kita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Maudi kayon ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawag. Wen mami. Da kami itong daginaw. Wan, Auntie. Maginiliw kayo anaimbag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wan nga rin, Auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O, agasam day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak mat agrobatan. Insan. Balasan ka na talaga. Uray mat si ka, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano lang di ubing ta niya. Mangit ka nga minidikit. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga gid di mangit ka insan. Bueno, aging gaitakit mangit ka lata. Ay na, agdal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit di mit. Lambing ko la daya insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta dyan lugar na kabagis mo? Ela? Ay, mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y laan. Binilin mo ko mamanan na? Wen, tunggalag sarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagak kan kwa na. Kasta ti rumbang, bakit? Tapno sana makalipat. Ay, awan nga rod. No muna kat tagay jay tinobyo na nga inyam amuna kadata. Wala rod. Nasasaya at kumamit laeng na makapagtrabaho pa nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na ti inadal na. Sana ya? Kaduan mat. Oray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasamak. Iso apatin ni kabagis ko awil ma. Binilin ko abantayan na jay kaanakan na. Nasayat nga rod mo kasta. Ubing pa dyan naktat at no makiasawa. Makauray dahi ta asawa.
Apaman amalpas ti board exam na. Pagawidan tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo, ti pagtrabahuan na. Ta ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagak ken kuan alakay. Doa pa'y ngamin nga jay paila tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo't nga gripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amomon may sasiguron tinobyo na makagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro Amom, nakaragragsakak na. Ngamin, santang nga gin na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wan nga rod. Oray siya. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam mo Tapno makapasa ka, love. Kan, tapno saan da ka pabasulan da mamakin papam. No bilang saan ka makapasa. Amumaten. Amangan kit din ko na enda disturbo ti konsentrasyon mo, gapo kanyak. Dinto mapasamak dagta, Jiro. Gaputa sika ti inspirasyon ko, love. Ore sika. Sika mo ti inspirasyon kong agtrabaho. Kaya't kung ay sa ganahan tinapintas ang masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, mat, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan, patpadamag ni Mami no ayan mo. Robin, agawid ka kanon. Wan! Umaya kon! Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagak ka ni Mami. Sige, naganat ka. Bye. Bye, Insan! Jiro, agawid tan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan, love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wananti, sorry. Saan ka nga ingingatan ka, anakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang runakan ka, tabalasang ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na, katanya pa iti maaramid na kan ka. Wananti, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ta siguro itinubya na, Mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo itinopium, Jennifer. Kwa? Wananti. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing ka pa'y ititawan mo at 21. At upay ti mapasamak itibiyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka, anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, anti. Nukas ta nga rod, liklikam ti kanayon a makikuyog ijay nopium. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puder ko, kaanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akarbungak nga rod ti mangbagbaga. Wano mang balaag kan ka, Jennifer. Sapay ko mata maawatan nak. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man insan. Anya man ang tibasol kon. Tila ibagbagam nga min kini, anti. Anya nga'y, sinirmunan naklaki nga rod. Ay na insan, saan ka pa'y lasim mangped? Agserser muna na ni Mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyom? Iso tinakamwak, nga dagaya mo nubyom insan. Anya? Iso di nakpabasulan, okay? Kaya husto matigunan ni Mami insan. Idyam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa iti tawon mo, 21. Amumit gayam nga ibagati kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dahi ta insan. Naimbag kanyak talalaki Sika ti ag-agir mi, tababae ka insan. Iswa, di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka. Wen? Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Jiro. Tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka dia sa rungkarak, Nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, Nana.
Sige. Nga mabiit ka kumalaang barokwan. Tadapay nga minsan nga ilik no madamdama. Sige, nana. Mabiit lati pa nagsarita mi ka ni Jennifer. Di ko siya matinobyo ti kasinsin ko, mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na numabaybay andi kasinsin mo. Asawa at agos titinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Amangan no makalipat da, kat mailawan da. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kabsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak ka no ni Jennifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag kat adda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? Isa, sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, mami. Huh? Baro ano numero da ito ya? Hello? Hello, Kyle. Ngangkal, wala ro da ito'y. Inalaki na antin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, Uncle! Da kayo matgayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na makumikom. At pada ka na makumikom kanyante miti pagadala na pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yo Uncle. Anya nga rod, kahit isumot ti profesyon me, kanakan. Oh, kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat, Uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, ah? Nadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawan, sikan ti bilinek, ta lalaki ka, kanakan. Wan, Uncle. Di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na, kanakan. Ang talaga kan ka. Bigbigat na utang ko na imbaga na kamkan ka, ti panang salwad mo, iti insan mo. Hala ni Uncle. Di ko man panunutan day ta. Agpada kami ngagmaymay sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa, Uncle. Okay nga ron. Agyaman, anak. Sige, bye! Bye, Uncle! Ay, talaga na patigninsan Jennifer kada Uncle kanante. Kastaon ti panangyali ka kadakan kwa na. Manipod ita. Siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anyat kayat mo asawan, Kyle? Amin na pa na. Masapul ka doon na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka ha. Tabi nilinak ni Papa amang bantay kan ka. Anya? Ay, anyan da mamakan pa pa. Nalabas mo ti kinaingat da kanya. Kaslaawan ti pa nagtalag da kanya iti kas gengar aramiden da. Timon guranda anti kan Uncle. Kas di ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't da kaayali ka ka. Manipod ubingak akas jayda. Ha? Aging ga kadi ita abanasa nga kon. Adan nakam ko. Ngam kas la ubing lata abas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramiden da. Tapara iti pagsayaatan ti pampanunutan da. Kyle, Gagana iti may sa babae ha. Kan agmay sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutan da kiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan. Wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planom nga ag-take iti board exam. Kuha mami. Next year ton. Ijambatan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan ti tawan. Amanga no makalipat ka, kat di mo mapupuutan. Lumakay kagayaman. Amanga no marigatan kanton asumrak iti trabahom, no addan edad mo, Kyle. Bayan nyo mami. Asikaswag ti panag-take ko iti board exam. Ijampay la day ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita bambanag. Win ka di. Awanan da gijay.
Break kami ni tinobyak. Nasaysayat no kasta. Napimpintas matlaang no agpapaskapay nga agbaro sa kanto mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Un, mami. Sana bale. Adan pagbisbisiyak ita. Isuti pa ng bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasingsin ko, Jiro. Mikay. Nasayat mo ta simurot kan kalam. Sige, agorder tayo, niti kanan tayo. Tagur uray ti waiter dito lamisan tayo. Agorder ka na? Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Syakti taya. Ha? Oo, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanin tayo? Uwan bro. Okay nga ron, ha? Waiter, daytoy kanya, ha? May isang order dito, kan... daytoy, may isang order. Kan daytoy pa, ikanak mat iti may isang order. Kan... daytoy, ken daytoy kangainan a drinks, ha? Iso tinaimas kahit. Uy, insan. Di mo unay, Ha? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanin tayo? Uwan bro. Okay. Waiter, daytoy man kanyak. Ken daytoy. Ken daytoy pa'y gaya mo. Ikanak iti may isang order dito, ha? Ken daytoy kang hinaan a drinks man. Taiso tinaimas. insan. Di mo unay, Ken daytoy pa'y gaya, ma. Duang order, wen. Insan. Di ka kadi madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusweldo ngamin. Iso akayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan ken ka, love. Saanin ang masapol? Please, hindi ka nagkadkad. Pakaragsakak timang sagot kan ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Sika talaga. Saan tayo kadi pa'y nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam sika no kayat mo ti agawid. Ure umunakan. Anya? Ay, saan, Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no adda kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayad. Ala, saanan, love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay. Sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Papayakas tati lang nga minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta ginobyo, gapukan ka, insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka awan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan. Nariga ti mang paay iti grasya. Anya ka kadi? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ti nakangingi na sapatos tinapilim, insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon na sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy. Alaan mo ti sapatos ta isublimin dyan nubyong. Ha? Sige ingka isubli. Diyak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ala, napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamutan Di nakpay talyawanan. Hoy, insan! Kitaan nakman Ingka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasam nga bigat. Kagura nakadipay laang. Ingka maturugan. Kaya pitag may maysa. Tada pang panunutak. Manjak. Agpista pa'y Jak matla makaturog. Aging gaadi ka agisem. Umisem ka pa'y Uy! Agtal na ka man! Huwag yan lakmanon! Uy! Agtal na ka! Uy! Agtal na ka! Kasta umisem ka. Natatar ka matlaan no nakaisem ka kanayon. Ha? Uy! Pasablugan nakmanan! Agtal na ka man!
Ang kagat maturugan. Madamdama. Agsarsarita tapay insan. Kyle, anyat pa nagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanyak? Adaman sa bali ang nadlaw ko na, insan. Ha? Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya ko maita. Basta, sa bali tinadlaw ko na. Sa bali tagparparik na kanyak insan. Anyat kayat mo asawan. Diyak pala kayo tagsaw. Tawan pa'y pamanagnag ko. Narigat ti agsaw iti sana sigurado insan. Basta ti makunak. Di ka makikuykuyog iti nobyom. No awanak kakadwam. Nalawag? Okay, bye kanakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wan, kampanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata, ila. Ngaben, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan. Biniling ko dya ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dya anak ta. Isupay lati mang bantay dya anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na dya kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Aywanan niya. Tane, makumikom mo ti kabsat ko amang opisina. Oray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot la mabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umay payla kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo diti balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dang agkasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti agkasinsin. Maragsakan para kadakwada. Takaslada agkabsat. Wan nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpinasugnod da. Gapumot la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arod ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tane. Damapay matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta kan? I miss you. I miss you too, love. Agkita ta ko ma. Ang mabaling tada si ka lang ti makisinara kanyak. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Ito sa dinong ti pagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak diit. Oh, papa na minsan? Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Uray nak, agpaplasa akman. Ha? Adalay nak gatangan. Uray na kun. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ta sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urayan nak, tagkuyog ta. Saan kumanatang kanti ulom? Urayan nak no kunak, urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas laubing abasit. Amasapul ako'y kuyugam iti sa dinuman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadangan ti kananggal no itarayan nak. Nagloko day tan nga insan ko. Pagbalinan nakmatin nga awan manaknakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. No ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, anya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam day ta. Excuse me ha. Sung batak di iti awag ko. Jacket nga ibagatin mo bim asurot-surot akin ka. Iso ana say-saya at no maamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panagrup-rupa ti nobyom. Nalabas ka mat nagsasao, Kyle. Nasingpad mat ni Jiro
Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to tipod nga ugali na. Inton ikasar na kan. Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Ha? Nalakamot kagin sisingpot ka. Tap no maalam na ti kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagiti nobya na. Wanan. Aklonak. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailawan insan. Jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alaki din. Ituloy tanti mangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papanan ti raramidag. Tababay ni ti kastoy nga raramidag. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasinsya ti nobyom. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyom, insan. Kuna nang agsubli adagos. Gamawanan. Ay, pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag uno nag-text. Tapno amuta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silad ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi tayo insan ha. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramid na. Iti atay mawagan ko na. Saan na nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, ha? Napnapanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan, na-battery empty akmatan. Ako namin, intaray ko tikabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya. Pasensya ka na. Sorry. Promise. Bumawi ako. Kat, kumustan ti kapsat mo? Okay matan. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom nga minti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong ko na. Tada iti adayo dagiti kakabsat kanda dakal mi. Ala, bayamon day jay. Maawatan ka, love. Tanapatagmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Kahit aklo na nga nakamalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayam nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, natarantahap ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinulungam. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tada pa arami na, love. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, huwag nga rood. Ad-adamot abumayag ti panaglabas ti aldaw. No adapad padaanan. Ingat ka't mo asawan. Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawin. Di mo nga min sigsigan ah. Tad-adala bumayag nururayam. Sana bali. Manulangan na tawan ti urayan. Agritirutan. At ang tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ang makiasawa. Sana bale, tabantay sarado di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamatan na pintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na.
Ang mga makiasawa mo, tanti ununaan na nga asikasuan ni Chay. Wan nga rod. Hindi adda dyan anak ta dito lugar tayo. Kanayon ti sasarong ka tinubyo na. Anyan tulangan nita. Tamay may sana lugar ti ayanda. Sigurado ka na yun, ti panagkuyog da. Dayta nga rudgat. Ubing pa'y dya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung mami. Awan kayon itinaudi anopiam. Awanan, mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Agrevyo kakit di matan, tag-examen kan para board. Uwin, mami. Ay, umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. No saan ko ang maipakat? Nasaya at tamom apanunutan da ita, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas a masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan mi adadakalyo. Iso asapay ko ma, tadiyo tagidaksan dagiti pamagbagami kada kayo nga anak mi, iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Di ta pala makapagkita. Ta medyo busy ak ita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti kaanakak. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko, tanakasagan ak amang ipaay, kabailaklakit di. Agyaman naklangan, Jennifer. Ang gamsahanan. Kabalak na ito'y. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dayta insan. Rinabi mo tayo. Agtil-tilibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula a minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Tikit di pa nagripasom ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray dayta. Istorbo iti panagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan insan. Tano siyakla amay saan nga isturbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No dikat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagan. Basta may salati maibagak Ti arapap mo ti unaam at unuyan. Saan aday ta boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di, ket agnanayo ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katuan mat. Ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay, sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga, no asino ti talaga nga itad na parakin ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At danto pa'y agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laang. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsinami kini Jiro Ne, saan? Don't get me wrong, insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Si kamot. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo, iti masungad nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta? Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikawa ngamin. Naawan-awag na iti may sangal daw. Taminalam nga awagan na. Naka-off mat ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro da ito'y. Oh, Jiro. Akin si number dito inaramat mo, love. Ako cellphone tigayan ko na ito'y. Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadaal, ha? Anya? Into no may pala siguro abulan, ama at anak manan iti cellphone. Agurno nga pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Kada nangaramatag iti kwarta. Kasta ka di.
Adamat dagiti nalakala ang cellphone, love. Ay, kwa. Yanos ko pa ilatisan nga ang cellphone. Tapno, magatan ko ti kap-kap na a cellphone, love. Sa anak kami na kontento, jak kap-kap na kan ti cellphone. Okay. Iso, di ka pala mawagan, ha? Aganos na pala. Uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan, wen. Jiro, Aganos na pala, ha? Uray mapukaw ti komunikasyon ta iti agarop makabulan. Sabay ko mata maawatan na, love. Jiro. Oh, come on, love. Di ka agsangit, wen. Asim. Kas na diya kabalan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kas taunay. Daytan to kat makabulanan, Jiro. Pasensya ka na. Busy to'y nobyom. Naimbag to lang na makapagsimpatan. Tamay may santon abalay ti pagginanta. Di tanton agsina apulos, love. Jiro. Bayan, tanong mawaya, anak. Sumarong karakto di tabalay ni ikit mo. Namnamaag daytan, love. Wen, basta iseksak mo iti panunot mo. Agmay may saka di tay puso. Diyak to maaramin ti mangisukat kan ka. Si kalaan ti babae nga inayat ko iti napod no, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alang rod, papurukan. Tayo sublik matan tayo cellphone ti gayon ko. Lalayangan ti umadanin na panagiksan mo, ha? Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mangmangag na. Payman, isubok man to'y may sa alongganisa. Nga. Anya ka matan insan. Rogyan na ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa paymet asubuan ka. Oh, nga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labastit nga ubingan, Kyle. Sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobium. Kastante style mo. Huh? Kas kala na apyang. Kita man talangam. Ornusan mat atabagim. Agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso tabuok mo. Saan ka matasigot na kastainsan? Masadutak nga rod. Laki din. Nga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Diyak mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Dayjay kat alalaki. Ti mang dadadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. Magdalugan ang nagsardang iti batog. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ngamdinak pa'y laim may sinarungkaran dito balay dante. Jennifer, iha. Kasla tapas pasumadam. Adda ka di ururayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla naliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan ija opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige lang, auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Ay, uray anya taramidak. Ni Jiro lat tatilinaon ti panunot ko. Sapay ko mata umawagan iti kabiitan a panawan. Hala, bakit? Kita ang ti pagiwarnak. Oh. Nana, Tanagan dyan anak takanagiti nakapasay ti board exam. ala, wala nagpaiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Inga kitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabitlaang.
Nakapasa ti anak yu, manang. Wan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa, taumay kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Rimwarda nga kasinsin. Ay, wan, kumusta matinobyo na kabagis? Mapmapan ka di pa'y ladita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang. Nabayagan day di ayo may na. Di nan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di ka madanagan, taadda ni Kyle amang kuykuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta kabagis. O sige, tanumawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye. Bye, manang Ella. Apay na kaulo ulit magkainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man ya. Lipat mo day jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinublian. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no addamanen parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Oho, imposible. Kyle, Di mo man irasunan Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadam. Tapno at danton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Ay nga nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano mo agawe di di lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggada, papa. Kanya, Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. gapo, ta dito iti ayan tinubyo. Kasta? Ha? Uray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ka. Nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Jiro, papa. Anya? Apay, nag-break kayon? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na ko'y inawagan Apolos. Nukas na dilipatim langan. Di kan mang namnama pa'y kan kwa na. Masiguradok arason na langan na jay. Ngampit de, linipat na kan. Tinalikudan na kan iha. Iso alipat mo. Papa, Nagrabaw arason na ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro a cellphone? Alaman. Iso arason na langan na ita. Di kan bang namnama pa iti dayja tao. Lipat mo. Akas iti panang lipat na kin ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtangan ti pagnaidanta. Tapno kanayon ka makit kita. Madanon to day ta, Jiro. Basta aguray ka kumalaang. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mampaspasamak. Si uuray ak tulatagan ka. Jiro, Jak mauma mang ibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka dito puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Urayak ti umno a panawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palabas mi kini Jiro ti mapampanunot ko. Nakadulin iti panunot ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na itinapudno. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Namapay nga aging gaita. Kadyak matan maoray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay. Anya ti makagapo. Pudno nga na alinipat. Gan pinagtalikodan na ko. Kablawan ka insan. Adang trabaho. Nagbiit ka na employa. Adi amanak insan. Sumarunukan tumat
Wala no makapasa iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin ah. Ken buyugam iti kararag. Insan, ad-adapi mintas kay di ada trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sama lang. Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay, di nakmutan bilbilinin ni uncle. Iso sardangan kamat nga rodo na pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan? Total, adamot ang trabaho. Angam, pilyam ko man na imbag matipakiasawa mo. Ay, narigat ti may lawan insan. Di kagdardaraso daw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado dita. Apay ngamin panunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito yung cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adu at yada dito eh. At adu pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anobyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikrik na. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan nak. Sabalin santi kaya't asawan da ito amariklik nak para kinikaya. Agayatak samatan iti kasinsin ko. Damo pa'y panagnaid ko dito eh. At dan sa bali anariknak. Ngam linablabanak lang. Tadakat nga rod ni Jiro akayan ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparit na ni Jiro. Kasla, ikay matenti ayan tiriknak. Ngam, saan? Saan arumbang da ito'y amarikrik-nak? Iso alabanak tiriknak. Ni Jiro tinobyo. Iso nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan agparparik na kanyak ti kaayan-ayat ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mat iti board exam. Kan nakasapula kadagos iti trabaho. Iso nga ita. Mabalin mat siguron. Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamutin panggadak. Adanton pangalak iti ipakan ko iti asawa. Kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa? Sika, makamu ka kayo. Ha? Anya nga rod no talaga kayat munti mga sawa. Apay ko malapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka laang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di mang pili kan kadagiti left and right a girlfriends mo. Awan ti mapilik. Bay-bay ang pala dati asawa dita. Nagubingan na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldok Tano addan to nasawak. Ay sus, jakton may gaman ti sweldok. Tatinto asawa kong ti manghigam. Uy, anyat mapaspasamak kan? Maikulkulang ka manan. Sapay no kasta maikulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan dagiti matan. Sus, apeti ko nam jakam mo. Uray sak tikit kita ngem sabali ti linawon ti panunot mo. Jay man ngatan man ang alilaw anubyo. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na kayo.
Kadinda ito yung mapaspasama kanya. Apay nga gayatak matan iti kasinsin ko. Saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang da ito'y amarikriknak? Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle. O, insan. Intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Oh. Ha? Awato mo. Tayong kaag meriendan. Amok a mabisin kan. Kwa, itad mong tulangan kin ni Auntie Dayta, Kyle. Ay na, amumoton ni mami. Kanayon na marabyan nga gawid. Ta kanayon kat nga ruti pa nag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Kyle, Ingkakat manganan. Nalpasa kon. Alan, talaga aparakan ka na ito, insan. Sige nga rod. Inapayag pulas, wen? kasano adi matin nagdiriknak kan kwa na. Nukas to'y mat anak kasaysaya at kanya. Nakadungdung mo. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamot pa siya rin dyan anak ta. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Ang magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. At masapo lang mayring pasko amin dagijay. Sakbay nga aglepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam taramidam. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawakat. Ang mabayinak amang ibaga. Ay, agyaman ngumawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nga agbiyahe. Naimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni manong lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin, tane, adupay nga mintaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapad arimwar. Iso apatyak, madamdamalaang, at dandagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ama kumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Alagaan na singad latta dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing dangaging gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan insan. Gusto da ito yan, Kyle. Di kagdanag tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket nga gastos ka para kanya. Siyak ti gastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain nga agpili, wan? Sige. Nakadumdum mo at talaga. Banag apakay ay waklaon ay kankwana. Kat nakadkadlaw. Adda matrik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa painton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Diyak matin masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Wan, di ka matanagan. Mawatan da ka. O God, kumusta kayo matan ni tinobyom ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya? Nagsina kayon? Awan ti formal break up mi, mama.
Takil na at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Ano ya? Diya ka mo no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarong karan. Wen no awagan la kuma, mama. Nala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Napintas kan ubing kapay. Profesional ka. Adun to pa'y tagustukan ka dita. Saan la ni Jiro ti lalaki? Adu pa'y ti mas na saysaya at dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso at ti makunak, lipatamon ni Jiro. Insan, adaman ni bagakan ka? Ha? Anya day ta, Kyle? Adang ngamin kahit kapag datunan. Angam, mauna ak mo tagbayin. Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamo ti rupa na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla profesional. Asino nga tati bagbagan? Nabayagan na ito ang marikrik-nakan ko na. Inlimlimid ko lang. Taamangan nuliklikan na. Numamuan na tipod no ariknakan ko na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin ang girlfriend mo? Maalam pa'y lati agbain, Kyle? Dahil nga ron ti pakasdawak iti bagik insan. No kaano nagmatsura kon. Iso mo ti naman nagbabayin kon. Anya nga ta tinasayahat nga aramidag, insan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Insan, anyat pa nagkunam. Ada nga tama tarik na kanya. Tanong sinabat dagiti matami. Kasla damo tarik na kanyak. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw. No da pa naggusto ti babae kan kawan no awan. Madlaw ko matkit di. Kaslag duha-duha klata. Makunak asya kung ti karagsakan na lalaki. No aklonan nak ti bagbagak a babae insan. Pudpud nung ayat day tuyen. Sino nga minti bagbagam a babae insan? Sino kunak? Ibagam Awan? Diyak pa kahit nga ibaga insan. Secret pa ilaan. Isimpakon dagiti kagawa at dito opisina. Madamdaman panadaawid mo. Jennifer, friend! Ay na, makaawid ka manan niya. Ha? Kailiw mo manan a makita di kasinsin mon. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga noda makangagkan ka. Si kala ang tinangibaga ak iti sikreto. Ay na, di ka di madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka da saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay lang. Tanapukaw matan iti panunot ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Angam, saan na maiparbengtar aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka lang iti sabali apang ibaw ingam itirik nam. Saan ko apinilit dahito ariknak? Basta nagayataklatan iti kasinsin ko. Marigatan ak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. My love. I miss you. Jiro? When, siya nga ron, love. Sorry noita lang ay mawag. Adda ka di pa dito opisina yun. When, Jiro? Adda dito, War. Urayan ka dito eh. Bye. I love you. Apay akas to'y tirignak. Kaslaawan matan ti iliwak ka ni Jiro. Ngam, kasaritaklatan. Sorry, love.
Adunay nga mintidimtang aparikot itibiyag ko. Iso adi ka na sangsango. Kimotong kamay, Jiro. Wen nga rod. Gapo iti parikot da ito love. Parikot? Kas kumaitian niya. Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Kat dakil agad ti kasapulan na para iti pan nakapaagas na. Anya, Sakat na igiddan pa iti papatay ti amami. anya. Ala, apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrik na kami iti lamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya't apati sika. Kat may ramraman nga agladingit nga po kanyak. Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Ay, kunaklakit din no nakiasawa kan iti sa bali. Ha? Uwan gayam. Mabalin ka di ako yugan nak. Kalpasan ti pandangan ta dito'y restaurant. Sa dino. Kaya't ko tagpalpaliwa. Ado una yung tibakbaklaya ka pare ko tita. Iso kaya't ko ti makalipat. Iti uray sa magmamanula ka nito. Please, Joniver. Kuyugan na ko ma. Sige, Jiro. Sa anak ano irwam iti kasto a lugar, Jiro. Maminsan lang dito eh. Italaang. Di kagdanan. Rumor ka matladagos. Jiro. Kaya't ko taginom. Tiagbartak. Tapno makalipatak. Kaya't ko adang gayan nak. Ha? Uminom ka meta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Aramanam lang. Nga, Please. Danggayan na ka uminom. Uray basit lang. Atoy. sige. Ngambasid lang. Kasla di akon kaya't ti agbyag. No kastoy apasig metla parikot ti sang sangwag. Jiro. Mababay nakpaikan ka na. Tasaan ka na masangsangwa no biyak. Di nakpakadanagan. Tamaawatak ti sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan itinamnama. Patsik apan nubok laang dagita mapaspasamak ito. Agyaman na ka. Tada ka tamang patpatib ka kanyak. Daytoy pa'y. Uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Huston tinainom ko. Anya. Nagbasit tayo dyan. Alagid din. Inumong pa'y daytoy. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige. Ibuset nga rutin daytoy. Kalpasan na rumwartan dito'y club. Pangasim. Palubusan na ko man nga agawin, Jiro. Diyak kaya't ti maturog di hotel. Drabin. Madisturbo na kita ka balay no agawin tapay lang. Basta agawin ha. Pangasim. Tadi ka agsara iti dalan ko. Ay ayatan na kung saan. No ay ayatan na. Panagdagan na ito. Abay, ada ka din kasukat ko. Tabay akas lang na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutam nga aramitan ta? Ikasal ka nga ito. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kaya't kun ti agawid, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sumangpet. Kwa, Kita man ti oras. Agalaunan iti parbangon. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti text. Pagtantanagan ti tao. sorry, insan. Nagkapkapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulom Awan dengdenggan. Imbagak lang aro din aliklika mong dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man lang ti biyag mo. Tanatangken ti ulom. Eh, Panunutom ko mati naramid na insan. Ti panagpukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Ngamita, nagkita kay man gaya man. ado timpalawag na, Kyle. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Ay, diyan mo. Makamu ka. Nudi ka dumngag iti pamagbaga. Ika maturugan. Nagungat. Idi imbagak ti panagkuyog kini Jiro. Kaya't ka di asawan din. Nga agimon ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang.
Agpada kami nga rod itirik na, ititunggal maysa. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, di rabi ha. Dagulitakan ka. Sapay ko nga di nakagura. Awan anyaman na. Doawan pa ita. Rumorta ko mamanan. Kahit ko ti bumawi ka. Pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Kaano nga rin ti kaadat wayam? Sorry. Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro. Anyat ka't mo sawan. Sumapul kan iti sabali nga ayatam. Apay akas tama ti bagbagam. Adda ka din kasukat ko? Addan, Jiro. Iso ala dingitak. Ngam aglin ni patakuman. Sino ti umuno na mga asawa? Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, ken Jennifer. Ha? Apay, nga kinita kayo. Sino ti umuna nga kasar ka na kayo? Kunak. Wano, agidan kayo. Ha? Mabalin lang tamot, Uncle. Ada ka din nobyam, iho. Awan pa, Uncle. Sika nga, Jennifer. Nagsina kayon itinay dya ajiro. Sana ya? Wan pa ba? Ket, andan sa bali nobyam? Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo ngay. Mapanan titawan. Di yun orayan alumakay ken bumakit kayo. Saka ito mga asawa ken makiasawa. Ni papamat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isaganaan mi ana imbagday taabanag. Una, nay. Di yun na ibaybayag. Tama nga, no, agbaak kayo. Makaisamak iti mapaspasamak ita, Lauro. Abay, ela. Una, tay dagad adal pay laang dya anak ta. Kasta una, iti pananginget taken kwa na amakinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rodan. Tandinan samot malagipan ti makiasawa. Wan nga ron. Dumtang tulatan ay ta. Maklaatan tulatan bakay. Insan, kaya't kunti agpudno. Ha? Anyat kaya't masawan kay. Anyat ipudnom. Agpudno akon kun ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak ngamin ti ibagbagak a babae. Katrabaho at madlang, insan. Naminsan la nagaramakan ko na, kat inaklon nak adagos. Kasta ka di. Imbagak ti panagkasarmin, kat imanugot mo adagos. Iso akayat kunti agpudno ka ni mami. Sige kasaritam ni Antino anyamot ti makunana, Kyle. Naragsak ka kadimot lang para kanyak, insan? Waninsan, kat itapay laang, kablaawan kan itinaragsak apa nangasawam. Mga sawan jay kasinsin mo, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom. Awan pa'y, auntie. Mangpili kan iti aklunom kadagiti agdatdaton kan kakaanakan. Makiasawa kakit di matan. Sige ka, ang mga numabakitan ka abalasang. Wento, auntie. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa mo't langan jay kasinsin mo. Ala, husto day tan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinapudno. Nagsakit pinamuhag, friend. Ninamnamak ka siyakti. Kaya ni Kyle, ngam nagbidot. Ay, narigat nga mintimang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya?
Sinina ako ni Jiro gapukin ni Kyle. Kasano pa itan. Mabayin ako nagsublikin ni Jiro. Tas sininakat nga ruten. Ay na, bye-bye amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan ka kinkwana. Nang namnamak lagayam iti awan. Sa bali nga min tinagawatam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas ta. Friend, Alahos to daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Maka-move on kan tulat ta. Adahak lang dito ang mga dingay kan ka, friend. Tamo ka syakla ang tinangibagaam iti maipapan iti dayta. agyaman na, friend. Agpag napagnaakman kit dito parke. Tapno mayaw awan ko, tidudukot ko. Pangasip dahil na. Di ka agiskandalo dito eh. Awanan kayo iti bae? Sa bali man di babaeng ita? Ni Jiro ti danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali akadwa ni Jiro a babae. Ang tandakan. Talaga adi ka lagnak na kang Jiro. 5 tundag iti anak ta. Ngam di mo pa ilamay kat ti kinababairong. Dinakla ko malinkas-kasan bukas to ilagayan ti aramidong kanya. Anya? Tandakan. Idarong kalaangan, tapos agnakang kan. Idarong kayo iti babaeng. Anya? Thank you, Insan Kyle. Talaga napatigakin ka kasinsin mo. Husto ti atap mo. Ay, naimbaglakit din. Tadi na ka naalilaw dahi dya lalaki. Talaga anaayat pa'y lati Diyos kan kainsan. Patsik adi na kabinaybayan. Wan Insan, kat sika ti instrumento. Isuan na ilisi ak iti pakaisagmakak ko ma. Ha? Anyat ka't masawan. Ah? Ay, kwa. Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, Insan. Isong ita, amo mo, nintun sumarunaw. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki, amo pa'y anaimbag ti ugali na. Ken, kang runaan ti family background na, Insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man sigod a nobyom. Anya? Indarom kano ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kano amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag kong aglaklako kano pa iti maiparit nga agas. Ay na, paglakit din ta saan ka nailawan iti dadya a tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kasla damo ilat ta pagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Tana ibawing kan kuha na tiriknam ka ni Jiro. Cindy. Ang amneli pata mo ni Kyle wan tane nangasawan. Wan friend, talaga alinipat kon. Tasaan arumbang day dyan nariknakan ko na. Ngam no pa'y kasta. Pagyamanak lata. Tana ilisi ak iti day dyan a Jiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Adakan ka, no dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin a pangisarakakan ka dito'y. Agyaman nak, papa. Ngam sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod at trabaho, medyo lugar dantem. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin ti makan mo. Sige anak, tanda pa'y papanak. Panawan ka pa, Sige lang, papa. Diyos ko, agyaman nak. Nailisi ak iti mabalin apakaisagmakak ko ma. No saan ang naibawing kinikal tiriknak hindi kini Jiro. Nalapit, nailaw anak kini Jiro. May saak kumamot ita kadagiti babae nga inalilaw na. Naimbaglakit din. Agyaman ak unay, Diyos ko. Amok asika tinangilisi kanyak. Iti mabalin apakaisagmakak.